Zinasulukuwa isaba wanashika vitu ni kana tubu wajana wetu kendo jisawona kendo sasa bana wajana kwaane ndaksabalane kwaane maana Yahudi kwaane maana kakante yetu sante kajizo kuweka wasina kwa reba shala wote vitu tayari kwa chaktu kula khori chileto na saraba mujitu maana fanya baidi na sharia wazele maana ofisi lo wanabitu si hapa hata maana useleni takwa pastora na tukule ile pamoja ulama udini baada wa sala ya jima ولينو كركا يبانيا يا شخاويسو بعد وقفة إعلاني كقضية يتدشلو كركنتيتو يا صوماليا بعد إسرائيل كم باعترافه انتي كركا انتي يتو يا صوماليا موي إسلامو نايو خد يا إسلامو مجاهدين كلا وانو إسلامو يهودي سبوا نفسي يهودي سبوا نفسي كل موي يهودي يا دخلوا معنا بيجرا ina ijiwe na mpigine mitatukula khori inshallah utapika Yahudi lazima umri wetu watuamini hashikutukula khori watuamini aslan Somalia ishtabarana kwa khori hashtukuli lakini maadama ni Yahudi jiko tayari kutukula khori sukulana Yahudi inshallah Allahu akbar Allahu akbar na isaka na maana na kutamanilo kwa kitu ولكن خسة استنفادوسي استنفانا خسة ماني آية تكون نوها تسكبوي واتي ماني وبجانا